Poštovani gledatelji Max Sport televizije, dobro vam dan, lijepi pozdrav iz Velike Gorice pred početak prve utakmice 34. kola Supersport HNL-a između domaće Gorice i gostujućeg Rudeša. Pred nama je utakmica na kojoj je vjerojatno potrošeno najmanje novinarske tinte, ali se baš zato nadamo kako ćemo gledati jedan rasterećen i opušten nogomet bez ikakve vrste pritiska. Nema Banića kod domaće ekipe, pa će na vratima Gorice startati Radošević, obrana Matković, Leš, Maloća i Majstorović u vezi Mrzljak, Soldo i Pršir, prema naprijed Rukavina, Mitrović i Vujnović. Gotovo najjačih 11 trenera Rajka Vidovića posloženi su 4-2-3-1 formaciju. Nakon dugo vremena evo nam Ivane Martinčić u ulozi glavne sutkinje, pomažu joj Goran Pataki i Dino Knez, četvrti sudac je Antonio Škobić, delegat Jure Zečević, kontrolor Mauro Tomišić, u VAR sobi su Ivan Matić te Dario Bel i naš tehničar. Kod Rudeša kreću sljedeći, to su Marković na vratima, obrana Karačić, Vujanić, Kamara, Krušlin, veza Kuzmanić, Pasarićak, Ćorić, krila Latković, Mašala, u vrhu napada je Duje Korać, trener Rudeša je Davor Mladina. Mitrović ušao u kazni prostor, Mitrović, dobra lopta prema Majstoroviću, Majstorović udarac kojeg je obranio Marković. Matković, Maloća i Leš, tri stopera Gorice danas. Evo prve prilike za Rudeš, udarac Latkovića koji je završio u mreži. Vodi Rudeš 1-0 od 14. minute, strelac Aleksa Latković. A kada bi možda morali birati najboljeg igrača Rudeša općenito, onda bi to sigurno bio vratar Marković. Evo sada nove prigode za goste. Karačić pak do Latkovića, lijepo kombiniraju gosti. Ćorić ide na udarac sa 30 metara, uspio je to odbiti Božo Radošević uz manje probleme. 19. minuta, pišemo već treći pogodak, odnosno pokušaj Rudeša. Soldo prošao Ćorića, ušao u kazni prostor, Soldo i dalje kod lopte, Soldo sve do Mitrovića. Mitrović nije uspio pogoditi loptu na željeni način, pa još uvijek traje taj napad Gorice. Evo sada pokušaja Pršira, odlazi to iznad gola, 22. minuta, Jurica Pršir. Majstorović i dalje tamo lomi Krušlina, Majstorović kod lopte, Soldo u prigodi, pa povratna lopta za Pršira, Mitrović glavom, trese se greda, onda Vujnović glavom, označeno zaleđe. 29. minuta, prava kanonada prema vratima Markovića, no preživio je Rudeš i ovaj napad Gorice. Ćorić lijepo podvalio za Karačića. Karačić, dobra lopta u 5 metara i otišlo je to pokraj gola. Ogromna prilika za Rijada Mašalu. Lijepa akcija, Rudeša sve je dobro napravio ovdje i Fran Karačić, ali Mašala je morao bolje reagirati u ovoj situaciji. Rukavina skroz na drugu stranu, točno u noge Majstorovića. Mrzljak udarac, brani Marković.
Matković, pa Mitrović. Mitrović, dobra lopta. Rukavina je završio na travnjaku, traže domaći kazneni udarac. Gotovo da su stali s igrom. Skočila je i čitava domaća klupa i ovo će se zasigurno provjeravati u VAR sobi. Pršir do Mitrovića. Krasno se sada snašao Mitrović. Okrenuo prema vratima Markovića. Mitrović, dobra lopta za Jurića. Jurić! Ante Mate Jurić, 60. minuta. Gorica 1, Rudeš 1. Pršir, dobro zamišljeno prema Juriću. Jurić se još jednom lijepo ubacio. Jurić ima novu prigodu. Jurić, nema gola. Blokirao Krušlin. Pršir, vuče Pršir, ostavlja za Rukavinu. Rukavina se ponovno sjuri u kazneni prostor, Rudeša ostavio za Štigleca.Štiglec, gol! Gol, gol, gol! Josip Mitrović vodi Gorica, 2-1 od 69. minute. Ide kontranapad Gorice preko Rukavine. Rukavina već stiga u kazni prostor. Rukavina ide sam završiti. Kuca ravno u dobro postavljenog Markovića. 72. minuta. Valja zabilježiti i ovaj pokušaj domaće ekipe. Koji je debitirao protiv Hajduka na Poljudu. Čvrst start sada. Skrivio ga je Mitrović i Mitrović je odmah zaradio žuti karton. U bolovima je Fran Topić. Mislim da možete i čuti. Ide gledati sutkinja Martinčić da to nije možda izravan crveni karton. VAR provjera. Minuta je 75. Hoće li Gorica ostati sa igračem manje? A tek prije koji trenutak je Mitrović zabio taj vodeći pogodak Gorice, a sada može lijepo usositi svoje suigrače. Odluka je na sutkinji Ivani Martinčić. Da vidimo što je sutkinja procijenila. Žuti se briše, crveni se piše. A loše se piše Mitroviću. 76. minuta. Kao da mu sutkinja kaže, ostavio si me bez izbora. Doležal i dalje kod lopte predao Mrzljaku, pa Latković iz okreta odlazi to pokraj gola.
Karačić, odbit će se to na kraju u noge nogometaša Rudeša. Je li to završilo u mreži? To je... Jel pogodak? Za sada nije. Meni se učinilo na prvu da je možda lopta i prešla liniju, ali jako teško iz ovog mog kuta. Da vidimo. Petković je bio u situaciji. Procijenite sami najbolje. To bi bilo to. Na kraju pobjeda Gorice 2-1. Pogodcima Mitrovića i Jurića u drugom dijelu. Latković jedini strelac Rudeša danas još tamo u 14. minuti. Idu naravno nogometaši Rudeša porazgovarati sa sutkinjom. Nije im jasna ona situacija iz 91. 92. minute. Bilo kako bilo, slavlje Gorice 2-1. Pa kao što smo i najavljivali da će biti jako zahtjevna utakmica, ovo su možda jedne od težih utakmica. Ekipa Rudeša koja je već ispala u drugu ligu i svi očekuju da ćemo lagano pobijediti. Mi smo znali od samog početka da to neće biti lagano. Mislim da smo ušli u utakmicu dobro i jedna nekoncentracija odmah u prvoj situaciji njihovoj zabiju nam gol, ali momčad dobro odreagirala, vratili se i na kraju potpuno zasluženo pobijedili.